Sumur kwa kahle mingisrom garalon FM na kuhlekanisa kwa longa ngisala stage shurko eka nhlekan lo inka 8 minutes ntsayana kubila ora ya 12 mina ni khalanga pet matebole ngwana rismat wa jimwa xithango ma xingirtana wa chechana makuna lawa ndandazi nukutesela kuna ku Afrika wa Vulavula wo melerisiwa incindani Eric Mabasa ifamba singa kufika ka hafu kubila ora ya nhlekan lo nerina kufumela ku kwala ka ko mingisrome u yime kulunga kulokta tokro namutla ku rumsumo no kutetani ku khomeleini ekutimakati tele mingisrom garalon FM kabeke yimani sungula la namuntlha ni pfuxiwe hi mahungu yo ka ya nga tsakisi na mikombela va ka hina na swi tiva ku ma swi lava ku ni tiva mahungu lama ya humelelaka la tikweni ra ka hina hinkwenu na ma swi lava ku ni swi tiva kambe ni na xiphiqo lexi ma yi tsundzuka nghozi liya ya nkulukumba loyi a nga hetelela a dlaya un'wana wa lava va tirha swin'we ya xiyimo lexiya xi tike ngopfu hi ku munhu u hetelele a ni rhumela swithombe a ni swi tivi mi swi teka nkarhi muni swithombe leswiya a hi swi kahle mi nga yi rhumeli hinkwerhu a hi hinkwerhu hi swi lavaka ku swi vona swi sweswo mi nga yi rhumeli sweswo na mikombela va ka hina u ni rhumele swithombe kumbe yima ni nga vulavuli swona mingisarome ni hundza a orange famba na xirilo xa ku masiku na minkarhi loko ku za ku va ku hela ka vhiki va ta kuma le ku cukumetiwa ko malakatsa ku cukumetiwe na vanhu va hundze emisaveni kahle madzolonga ya tiko ra hina hi ta ya ololoxa loko xiyimo xi endlise ku yini ta swi ololoxa loko swiyimo swi te njhani hi ku swi tikomba ongeti ho va tiko ra madzolonga leri nge le ku yeni mahlweni ri nyanya hi ndlela yoleyo kasi yin'wana mhaka leyi kumbexani ni nge kumbexani tanihi musumbhunuku kutetani hi nga vulavula hi yona mingisirome hi ku namuntlha ka vula hi tirhi hi lava ku vulavula hi timhaka ta ku tanihi hi tiko hi ta huma njhani ka xiyimo lexi xa madzolonga hi ku angarhela na madzolonga ku ya hi rimbewu hi ku na sweswo swi tikomba swa haya amahlweni hi yo mhaka namuntlha ku na van'wana hi lavaka ku va hi bula na vona hi languteka timhaka totoleto ku hi lava hi bulaka na vona hi languteka timhaka totoleto hi fambisa ku yini ni nga siya ka vona yi va ni ku byela ku kuna ku vilela ko tala loko ku nga koho endzhaku loko holobye wa timhaka ta xikaya dokodela Aaron Motsoaledi va vulavule na vateki va mahungu tolo ku vulavuriwa hi timhaka ta ku a swi tiveki ku kahlekahle vanhu lava humaka matikweni le handle lava nga la koho laha tikweni ra hina va nga va ri vanhu va muxaka va nga va ri vangani hi ndlela yaleyo leswi ka swi landzelelana timhangu ti nge le ku humeleleni mi ta tsundzuka ku maphorisa va le ku lavaneni na wansati loyi a nga tsutsuma endzhaku loko ku kumeke beke yi ri na hungu leriwani kumbe yima ni ri qina kwala hi ku loko no hundza ndi ya mahlweni ri nga hetelela ri vavisa lava va nga na timbilu tintsongo hi ndlela yaleyo kambe hi ku komisa hi ku hehliwa leswaku ku ve na beke leyi a yi rhwele swiphemuphemu swa munhu se swi swoloswo hinkwaswo swi hetelela swi endla leswaku ku va na ku a va laviwa se mhaka nkulu leyi lava ku vulavula hi yona namuntlha ka ha ri yaleya ya madzolonga ku ya hi rimbewu hi ta huma njhani hi nghene njhani ka mhaka yoleyo hungu leri nga pfuka nampundzu loko ni ri languta ni vulavula na muhumelerisi ni kuma ra hi fike njhani ka xiyimo lexi hi hleka hinkwerhu hi leriya ra ku na swiviko swa ku ku na vaceri va mugodi swi nga ri nawini va nge ri va vilerisiwa hi ku mfumo wu teka xiboho xa ku tisa masocha ku lwisa na ku ceriwa ka mugodi swi nga ri nawini hi va munhu endla xi xo ka xi nga ri nawini i tlhava na timfanelo to vula a hi swona leswi kambe a hi tlheleni ka mhaka leyi nga endla mahungu eka ku hela loko kumbe ka vhiki leri nga hundza kumbe mavhiki mambirhi laya nga hundza eka swihehlohehlo swo tala swo komba ku twisiwa ku vava na timhaka leti hetelaka ti khumba mfundhisi wa Evangelical Presbyterian Church in South Africa se swihunguhungu rero ri hetelela ri endla leswaku hi fika ka xiboho xa ku tanihi Afrika wa vulavula hi ku swantswa hi languta matlhelo lawa ya mbirhi lawa ya khumbaka hungu leri leswaku hi kota ku twa ku kahlekahle ku endleke yini na koho xiyimo lexiwani loko ku ve ha huma hi ya humisa ku yini mi ta tsundzuka ku hi ku ni swi twanyana khale ngopfu ku kereke leyi loko yi sungule ngopfu kwala ka vanhu va lava ka hina lava vulavulaka ririmi leri a ni tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi ta tiphina hi ku swi twa swoleswo hi ku na swivulavuri swimbirhi hi nga swi xaxameta leswaku hi ta kota ku va hi bula na vona hi ndlela leyi wo sungula hi ta bula na yena sweswi kasi endzhaku ka sweswo hi ta kota ku bula na lowa wa vumbirhi leswaku hi kota ku twa ku kahlekahle ku le ku endlekeni ka yini hi swihehlohehlo leswi nga koho swa madzolonga ku ya hi rimbewu ku xanisiwa ka swin'wana swirho swa tikereke ngopfungopfu hi swihehlo leswi nga koho swa ha ri swihehlo tanihi sweswi hi nga se va ku na vumbhoni bya swoho ku nga ri ku na vumbhoni bya swoho hi ndlela yaleyo swihehlo swa ku va jafro va khome xo tika
se lava ku tatwa ku kahle va Jafro va khome xo tika hikokwalaho ka yini hi ndlela leyi nongonoko wa hina namuntlha ka Afrika wa vulavula kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe ta vuya hi bula to tala andaka loko yondela entiyitsi mingisero Munghana Lonene FM ni titwa kahle ngopfu namuntlha loko ni kha ni haxa swi tikomba swi swa mina swi hlangane kahle ngopfu a cancer tatana Patrick Shai vo hi ngele ku tirheni swin'we tintambu la va ti bohile man ni titwa kahle ngopfu man hi twa ku ka siku ra namuntlha lava hi lava ku bula na bona bona ni ta va twa kahle ke hi kota ku va hi bula hi vona ku hi yisa ku yini emahlweni mingiseri wa Munghana Lonene FM ni tshemba ku na n'we valandzeleri na n'we mi nghena ku kereke na n'we mi nga ponisiwa mi ri ka kereke leyi hi vulavulaka yo ya EPCSA mi ta va mi yime ku lunga ku la ku ta twa ku kahle hi lava ku bula hi yini kumbexana n'we mi nga hoxa xandla nomboro i 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 0657443911 kumbe mi bela riqingho ka 0860002543 imani sungula hi dokotela Hundzukani P Khosa hi lava hi bulaka na vona kusukisela sweswi hi vo va hi sungulela ka nongoloko lowu nhlekani lowu dokotela nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM hayi minjani hi pfukile n'wina minjani hayi pfukile ha khensa swinene dokotela kumbexani sungula ni hlamusela vayingiseri ku n'wina hi n'wina mani mi suka kwihi hi ta kota ku bula hi mhaka leyi hi nga hlangana hi yona namuntlha okay mi khensile hi mina Dr. Hundzukani P Khosa ni mfundhisi wa kereke ya Evangelical Presbyterian Church in South Africa na mfundhisi wa kereke leyi more than 10 years also ni tirha a university as a senior lecturer and as a researcher ni pfuneni ku twisisa hi ku tumbuluka ka kereke leyi ni mbutsile leswi loko ha lulamisa nongonoko ku la ku tiva ku kahle kereke leyi yi suka kwihi hikokwalaho yi fike njhani ka vito leriwani ra Evangelical Presbyterian Church in SA. Okay, I stand to be corrected. I think lo angata vana more details about vusunguli bya kereke loyi anga khoma tibuku ta kereke. I believe it's our speaker, your next speaker. But given a bit level Itonga Presbyterian Church and then Kuba Swiss Mission, I'm not sure which came first, whether it's the Tonga Presbyterian Church or Swiss Mission, but currently it's known as the Evangelical Presbyterian Church in South Africa. Leyi nga sungula hi lembe ra 1875 itana Masisa. A hi vulavuleni mhaka nkulu leyi nga hetisa la mi le ku vulavuleni ka swiyenge swo hambanahambana ku na hungu leri mi nge ra mi vaviwa yini ni vaviwa hi mhaka ya Khosa lava va nga lova and then naswona na swivutiso swo hlaya nyana maybe speaker xa n'wina lexin'wana xi ta ni pfuna ku hlamula swona but I think I must put it on record leswaku kereke ya EPCSA i kereke leyi ni nga kulela ka yona i kereke leyi ni yi rhandzaka hi mbilu ya mina hinkwayo a ni tivi yin'wana kereke handle ka yona yaleyi but hi mhaka ku u rhandza swilo a swi vuli ku loko swilo swi ri wrong u fanele u miyela hi mhaka ku wa xi rhandza na n'wana loko a ri wrong hambi u n'wi rhandza u fanele u n'wi byela se ni vona ku na tindlela leti kereke yi nga khoma case leyi ya Khosa ha yona swi nga tshamisekanga laha swi sungulela ka synod leyi a hi na yona hi ti 6 ya fika ti 8 ta October a Tsanini la ni nga sitwa for the first time hi ku abusiwa ka Khosa la timinete ni nga hela ni ti share ka LinkedIn ku na timinete ta so leti ni nga ti vona ka synod le ka synod ni nga vutisa ku na swi vona ku ri ni Mfundhisi allegedly ubile sati amu suspendini after psychological assessment uvi avuyisiwa tirhweni kambe what help lemi nga offer ka Jeffro la ni nga kumanga hlamulo mhaka leyi vi dismissiwa even itwa ku vava ngopfu leswaku yi dismissiwini because loko hi fika ka synod ya kota ku vulavula awara hi khe hi vulavula hi mhaka ya ku transfera ka mfundhisi wun'we kumbe va susa mfundhisi wun'wana xifundzeni xin'wana va n'wi yisa kun'wanyana swi ta tengiwa awa n'wana ku mfundhisi wa mina a nga yi helo un'wana va ku wata a nga yi helo awara hinkwayo
mhaka leyi ya GBV a yi zanga yi teka na timinete to karhi hi laha ni nga twa ku vava kona ni posta ka LinkedIn ivi lava nga na ti-screenshot va sungula ku share na le ka ti-Facebook na le ka ti-Twitter a ni kona ka Facebook a ni kona ka Twitter lava vanhu va nga sungula ku share na le ka ti-TikTok ivi ni decide ku pfula a WhatsApp group leyi ngo #justice for Jeffrey Khosa leyi currently yi nga na over 500 wa vanhu so a ni tivi loko ku ni nga nghena ka swivutiso leswi ni nga na swona ku lowu n'wana wa yena a ta kota ku hlamula because na vanhu lava nga kona ka group ni va 500 va lava ku tiva ni vumu hi vona ni yimeli mina ntsena ende a ni lwi na kereke hi lwa na tiyiso a hi lwi na kereke hi lwela GBV because loko hi nga vulavuli ku ta hela ku lova van'wani va Jeffrey a xikarhi ka hina kumbe a tikerekeni tin'wana mhaka ya ku dyiwa ka va Jeffrey a yo sungula kerekeni ya hina a ni lava ku kamba la dokodela ku n'wina loko mi ze mi fika laha se mi nge mi lava ku sala ndzhaku mi lava justice for Jeffrey Khosa mi susumete yini ni susumetiwe hi I've been in an abusive relationship myself laha ni nga huma ka yona na loko ni huma ka yona a ni kumangi support ka kereke hi laha ni nga vitaniwa mavito ya ku hambanahambana say in my own personal space ni sungula I'm a self-made motivational speaker ni endla motivational speaker ni hela ni tsala na buku where I share my experiences. It was a way of healing because akerekeni I was not given a space to heal. In fact ni vitaniwile mavito mo karhi ku u vulavula ngopfu endla yini and that's the reason van'wana leya #justice for for Jeffrey Khosa va nga yi support va yi personalizer and it's not personal a hi mina against kereke a hi lwi kereke kambe the over 500 wa vanhu lava nga le ka WhatsApp group leva kereke a mi swi fambisanga hi ndlela ya kahle kuve kahle ni lava hi nghena ka swivutiso leswi n'wi mi nga na swona hi ku loko mi fika kwala ka ku kereke a mi swi fambisangi kahle mi va mi kha mi vula yini ku na swivutiso nyana ni nga swi tsalanyana laha mi ta swi endla hi ndlela ni ta swi fambisa hi ndlela yaleyo a ni sure loko mi ti vonile ti-picture leti a ti humelela ka social media ti komba Jeffrey lava nga vaviseka hi kona and ti-picture letiyani ti tekiwise va kha va ya ku holeni so you can imagine ti-picture leti nga tekiwa hi nkarhi walowo swivutiso leswi ni nga na swona ni ta swi hlaya hi ndlela leyi ta pfa ni hlaya na hi xilungu because van'wani va ti-membera va #justice for Jeffrey Khosa xichangana a va xi tivi va ri ni vutisa ku xana ku na code of conduct leyi dilaka hi ti-behavior ta vafundhisi ehandle ka committee leyi nga kona loko mfundhisi a onhini va tshama va vulavula va swi lunghisa and naswona committee yaleyo loko yi swi vona ku swin'wana swi lava nawu xana va wu nghenisa xana ivi we wrote a email hi tsalela EPCSA hi tsalela mutsarikulu laha hi nga CC na ti-top management hi va byela leswaku hi le ku tiseni ka memorandum hi Saturday ku nga ti-11 ta November last week a hi marcha they did not respond to our email ivi loko hi fika kona hi marcha ivi va foneliwa va hi byela leswaku a va tirhi vona hi Mgqivela kambe leswi hlamarisaka va tsalile papila hi ti-2 ta November 2023 bullet number 5 leva nga khola a special meeting of the Synod Executive Committee and the meeting walowo a wu ri wa Saturday leswi pfumeleliwa loko ku na swilo va kota ku tirha hi Saturday se lexi nga va tsandza ku va ta tlakula memorandum ya hina hi Saturday hi xihi xana naswona ku na policy leya ku vafundhisi a va tirhi hi Monday namuntlha hi Monday ni sure van'wana lama vulavulaka na vona lama nga ta vulavula na vona i mfundhisi and leswi nga le ku swi endleni namuntlha swi ta kumeka swi wela ka tirho xana hi lava ku tiva ku papila leri ka memorandum hi nga ri tsala hi ri tisa hi Saturday ivi loko va foneliwa email a va respondangi va ku a va tirhi hi Saturday xana hi nga ri tisa rini ku va ta kota ku amukela kereke leyi nga yimekiwi na GBV ka the same letter leyi nga tsariwa hi ti-2 ta November 2023 vete bullet number 7 vete BE Khosa u placewili under immediate leave hi la ku tiva ku is it with pay or without pay
ivi kuna papila rimbirhi leyi va nga ri tsala hi ti 9 November 2023, bullet number 3. In this letter, the church admitted to knowing about the abuse. Are they willing to go to the nearest police station via issue a statement as the family was Zamagupula case, and they were advised to tell any other person who's aware of the abuse to go to their nearest police station via Nika statement. That's October 2023. Verse stating they received a formal complaint in writing from East Rand Parish through the Rand Presbytery against Rev. B.E. Khosa regarding the alleged abuse of his wife. Kereke Shana, will it avail itself to release the formal complaint East Rand Parish the nearest police station and the help the EPC the long impact of physical, emotional abuse or psychological abuse that might have on one's health. Because look, Vulavula death certificate natural causes. Admit and do they understand the impact it can have in one's life? Highlight some of the sexual harassment cases. Victims hashtag for justice Khosa. Permission mavitu. We are open to mavitu lawa kereke There was a sexual harassment case during synod. One of the top management of the church specially arrest a church member police station. So then how do you trust top management to deal with GBB? Sexual harassment during synod. And then kuna bangwanyana EPC because they were sexually arrested Mfundhisi kereke. Ikombela na kuhlamuliwa leswaku why va transferile Rev Khosa kusukela exifundzeni xa Bungeni va n'wi yisa exifundzeni xa le Tzaneen va n'wi susa exifundzeni xa le Tzaneen va n'wi yisa exifundzeni xa le East Rand. Xana u nga va ku humeleli yini xana? A va hi hlamuseli va nga hi chiveli. Ivi hi kombela ka the general public loko ku na ti-social worker lava nga involved about taking the well-being ya vana leswaku va hi pfuna leswaku vana xana va safe amavokweni ya mfundhisi loyi a basati wa yena for such a long time. Hi la ku vutisa ku xana kereke yi ta establisha rini gender desk within the church leyi nga ta treata ti-case hinkwato equally regardless whether yi endliwi hi Mkreste, mfundhisi or moderator of the church. Hi la ku highlighta futhi leswaku ka ku xanisiwa ka va Jeffro whether it's physically, emotionally, or psychologically. Sanani nime highlighted some of the cases in our church without mentioning any names. Magana pumela kubotala loko lihlaya story this. Vata kumeka wakasiba kumfundhisi lo evalavula ka hiyena iva mali. One reverend divorced twice and got married 3 times. Baba vasati. One reverend is divorced and is on his 4th marriage. Baba vasati. Vafundhisi vambirhi had an affair with youth members akerekeni lava nga hela va vateka va va endla vavasati va vona. Kuna vafundhisi vo hlaya ekerekeni ya hina lava anga impregnanta vavasati ekerekeni ya hina. Fuka hi sungula hashtag justice for Jeffro Khosa. Kuna va Jeffro va 7 lava nga fona va admita leswaku they are currently in abusive relationship na vafundhisi va kereke ya hina, and some of the top management are aware of the abuse. And loko va reporta va ku image ya kereke a hi khongeleli isathana anga nghenelela. Lastly, ila ku tiva leswaku kana kereke na top management yi ta ya rini eka family ya Jeffro Khosa to render an apology, even a public apology, on how they handled the matter that has led to her death.
mapapila ka vona ko sungula leyi va nga ri tsala hi ti 2nd of November 2023, it was more concerned about the image of the church rather than the life lost. If kereke leyi is against GBV, va ta hi byela ku va ta hi tisakeni memorandum ya hina va ta sayina, and it will be able to answer all of our questions that we have highlighted today. Bikesini. Kambe ni kombela hi minute Dr. Dela mini pfuna ku twisisa la in August 2020 va EPCSA Women's Guild va simeke pfumba leri ku ya hi statement lexi venge era ku lwisana na madzolonga ku ya hi rimbewu ku ya hi tanihi sweswi mi nge mfundhisi n'we ma yi tiva Women's Guild leyiwa na ko pfumba leri ma ri tiva ke loko ri ku ma ri tiva mi hoxe njhani xandla n'wina ka rona? I remember after 2020, it was during COVID, where I was asked to be a key speaker, which I spoke about GBV and also highlighted the importance of not only preaching, but practicing what we preach. But it seems it has fallen on dead ears. Because look, vayingiseri leswi ni nga swi vulavula, vavasati vo tala ingaku va vulavulile. Van'wani va fona tlhelo va byeliwe ku vete hi nga vuli nchumu hi miyela. And event yaleyo in 2020 August, I have said enough is enough. We are not going to protect this victim regardless of who they are. But we are going to stand together as women. But even if ngopfu na local management yava manana yinga vuli nchumu regarding GBV. But on the 20th of August 2022, la hi nga pfumelelana va bana mavoko va sendana ti-comment ka chat box leswaku va swi twisisa. But when it's time to practice, the church has failed. Ai comment kwala ni tavuya ni ta byela muhumelerisi va pfa va mi vekele tlhelo hi kuma n'wangu kusuka ka kereke loko ku ri na swin'wana swi mi lavaka hi ta vuya ka n'wina ni khensile swinene dokodela. Ni khensile. Inkomo sweswo mi ngisoro mgana lona FM akume na run'we timinete ntsena ku bela ura ya khume mbirhi nongonoko ya Afrika wa vulavula ka mgana lona FM sweswo a hi kumeni kuma unge misava awara ya n'we ya ta va yimise ku yini kusuka kwalano hi ta vuya na va kereke hi nomo wa Mfundhisi Sombhani bula na vona la hi twa ku kahle va ri yini hi swivutiso leswi swi kha swi vutisiwa la ni tsakisa hi ku va nga va ri ku yingiseleni va kota ku twa ku Mfundhisi Dr. Khosa a va ku yini se hi ta twa ku va sungula kwihi tanihi kereke hi le ka 0860002543 kumbe ku kandziyisa rito ka 065 7443911 kambe sweswi a hi tweni kuma unga awara mbirhi ya ta emisikwini hleka. Hi mina Professor Giyani Baloyi kusuka eYunivhesiti ya Afrika-Dzonga eka College ya Education. Ndzi rhandza ku hundzisa marungulo ya ku navelela vadyondzi hinkwavo lava nga ku tsaleni ka swikambelo hambi ku ri yona tlasi ya 2023 ya ka matric. Vadyondzisi va tirhile ntirho wa ku mi lulamisela hambi ku ri ndzawulo na swiyenge swa ku hambanahambana leswi seketelaka eka swa tidyondzo va tirhile ku mi seketela. Hi vonile etindhawu to tala ku ri na ti-camp leti nga mi pfuna swinene na n'wina mi ri vadyondzi mi tirhile ku tilulamisela nkarhi lowuwani wa swikambelo. Kambe ndzi rhandza ku mi tsundzuxa leswaku syllabus a yi heli. A hi tilulamiseleni ni vadyondzisi ku fikela mi tsala tidyondzo kumbe maphepha ya n'wina. Vanani na vutitshembi loko mi karhi mi tsala swikambelo swa n'wina. Ndzi mi navelela mikateko eka swikambelo leswi mi nga langutana na swona. Inkomo. Munghana Lonene FM Magombandlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Esa so mixer mgana lona FM na kwa Afrika wa vulavula imakume na rumone timinete ntsena ku bela wara ya khume mbirhi na kwa Afrika wa vulavula ku tesela wona kusuka la amasingita mall a Giyani la inga kona ku tesela ko na kwa Afrika wa vulavula timaka to baba swinene leswi longo fo vlog se la hi tsutsumela ku ya horisa mimoya ku va ku tlhela ku tumbuluka swihehlo swa mixaka lo na ku pfumela ku ri tani kereke va ta hetela na tlhelo rin'wana getting karming from Ganalon Femina si Sombhani Mfundhisi Sombhani ibo ingana bona la line la Mfundhisi inhlaka nimi amkeleli kam Ganalon FM inkomo khalanga ikhetsa kwamkeli bera mtere msumbunuku swivola ku namuthamile entirhweni ne mina entirhweni okay ai sunguleni kwalano ke isungula ka ku meri yenwe it's a confusion ina bafundisi laba bangale esifundeni
lava the arrangement yi nga leswaku va tirha hi Monday va wisa kasi hina hala office hi tirha Monday to Friday and then hit weekend unless ku ri na tihlengeletano so hi Monday mina I'm office bound ni ta eofisini hi Mvula inkomo. Inkomo Mfundhisi hi sunguleni kwalano ku na xirilo la very kereke a yi le ku tirheni kenela loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na madzolonga ku ya hi rimbewu ntsakise hi ku ni vone mi humese xitatimende tanihi kereke a ni tivi mi ve na nkateko wa ku twa lava hi nga vulavula na vo ro sungula loko ku ve mi ni ve na wona mi nga angula mi ku yini ka leswi va ka va swi vula Sweswi ni nga vula Khalanga a ni na radio la ofisini lero I was not even aware lexi ni xi tivaka mina as we spoke tanihi laha hi nga vulavula tolo na nampundzu na muhumelerisi va te va ta ni fonela 12:30 so a ni nga swi tivi leswaku ku na ti-arrangements tin'wani ta before 12:30 Inkomo Mfundhisi a hi sunguleni kwala ka statement lexi mi nga xi rhumela mi nga xi humesa tolo lexi xi kombaka ku va xi kha xi vulavula hi matirhelo ya kereke mayelana na xiphiqo lexi xi nga koho ku fika sweswiwani endzhaku ka ku hundza emisaveni ka Khosa kumbexani sungulani kwala ni mi hlamusela vayingiseri ku xitatimende xa n'wina xi ri yini inkomo Khalanga onge moya wa Khosa u nga etlela hi kurhula is so emotional ku vulavula hi yena a nga ha ri kona as kereke Khalanga hi humese statement tanihi kereke ni ta ni khomela loko ni twa ni kanganyiseka ni nghenisa marito ya xilungu ni ta ringeta ku vulavula hi Xitsonga lexi hlantswekeke hi humese statement after loko hi aletiwile leswaku ku na hungu leri hangalakaka eka social media kutani hi hlangana hi humesa statement eka statement lexi kereke ya ha komba ku khumbeka ka yona hi ku hundza emisaveni ka un'wana wa vajefro va hina ku nga Khosa eka statement xa hina hi kombile leswaku we are aware about the social media outcry on the alleged abuse ya Jeffro hi nuna wa yena so loko hi humesa statement a xi komba leswaku hina tanihi kereke hi ringetile hi structure leswi nga kona kusukela kwale xifundeni ku ya fika eka presbytery. I'm not sure if you understand this structure. Ku ya fika eka presbytery ba hi fikisela hungu. Then what we are saying la eku structure sa hina va hlohlotele Jeffro enkarhini walowo leswaku loko ku ve hi leswaku mhaka leyi i ntiyiso a swi antswi leswaku u ya pfula case xana. Unfortunately a va kumanga ntirhisano wa Jeffro kusuka kwalaho va structure xi xikarhi ka hina na le Mfundhisi va tirha kona na vona va ringetile va twana leswaku va ta ya va ya pfula case kambe eka case leyi ku kombiwa leswaku participation kumbe participation ya Jeffro yi ta laveka leswaku a nyika statement kambe Jeffro a va pfumelanga ku nyika statement loko ku rhumiwe munhu leswaku a va vulavurisa leswaku va humesa statement emaphoriseni. Ehenhleni ka sweswo ku tlhela ku komberiwa leswaku kumbexani loko u nga lavi ku pfula case why u nga endli protection order kambe na sweswo a va pfumelanga. Kutani loko
hi ta va hi vone picture leti ti nga huma hi ti hlanganisile na va xifundza va komba leswaku hikunene ti-picture leti a va sunguli ku ti vona Jeffrey a va ri xibedhlele va yile va va pfuxela va va vutisa ku swi lo yini hi loko va ku ni attackile hi asthma loko mi ni vona ni ri ka xiyimo lexi therefore hina tanihi kereke loko hi humesa statement hi bohekile ku yimisa mfundhisi leswaku hi ta lavisisa timhaka leti leswaku leswi ku nga na huwa xana ntiyiso wa kona hi wihi hikuva hi nkarhi lowuya a hi kotangi ku kuma hikuva Jeffrey va nga navelanga ku pfula case leswi a swi ta va swi pfune kereke swinene leswaku loko va pfule case ivi yi processiwa in the court of law a hi ta va hi teke xitepe xo ka xi nga fani na lexi xi nga tekiwa xa ku suspend kumbe a ku ta va ku ve na swin'wana swo tlula sweswo kambe hikwalaho ka sweswo emuhumeleri Khalanga hi tsundzuka leswaku eka timhaka ta gender based violence ku na vanhu vanharhu xo sungula ya komba leswaku ku na minor loyi a nga ntsongo loyi mi nga swi kotaka ku ya pfula case na yena kumbe mfundhisi hi mhaka ku nkarhi wu ta hi hlupha loko ho nghenelela na leswi kumbexana swi nga kona na yini a hi languteni ka leyo suspenda mi suspende mfundhisi ro sungula ivi mi kule ku lavisisiweni ivi va tlhela va tlheleriseriwa ntirhweni ivi va tlhela va suspendiwa futhi a ku ndle ka yini la mi vula njhani ku ya hi statement lexi ku ve na nkarhi lowu mi nga suspenda mfundhisi Khosa a hi swona ivi ku tlha ku va na nkarhi laha ku nga review matter ivi the suspension was lifted yes ivi ku tlhe ku va na sweswi ku nga tekiwa xiboho futhi xa ku tlhe va suspendiwa futhi hi swona hi swona xivutiso i ku a ku endleka yini la aka hinkwaswo ku va ku suspendiwa xi liftiwa ku tlhe ku suspendiwa okay lero sungula Khalanga a ku ri mhaka leyi hi nga yi kuma ekusunguleni then loko hi kuma it's a way of saying mfundhisi step aside in a form of suspension hi lava ku kuma timhaka kahle u nga ri kona endzeni ka tona hi leswi ku nga ringetiwa matshalatshala ni nga mavula from the-structures ta kereke ku ringeta ku hlohlotela leswaku wena makwerhu loko ku ve hi ku na ntiyiso endzeni ka timhaka leti leswi endliwaka hi milawu hi leswi kambe a hi kumanga lexiwani entirhisano kasi leya vumbirhi na yona is another form of saying step aside we have assembled a committee leyi nga ta va yi kha yi tirha na timhaka ta kona a hi nga ta mi fihlela the outcome ya swona kutani hi komberile leswaku mfundhisi a yimela tlhelo leswi swi vulaka ku ka gondo leri mi nga ka ro sweswi a swi olovi ku pfula case tanihi kereke hikokwalaho ka ku va ku nga vangi na ku pfuniwa ku nga va ku ri va ndyangu kumbe vona Jeffrey lava se va nga khombo ra koho se va nga hundza misaveni ya a swi nga olovi Khalanga hikuva ku fane ku ya nyikiwa statement pero loko a swi ta olova vanhu lava nga na vumbhoni va ta va ku wena kereke hina vumbhoni kumbe whether hi ti WhatsApp kumbe hina vumbhoni hi leswi a hiyile hi swi voni hi mahlo ku humelele leswi se ku kota ku va ya pfula case
se xin'wana lexi xi lava kha hi vulavulaka na vona va kombisaka xo hi timhaka ta kumbexani loko hi sweswi mi nge vatwangi lava hi vulavula na vona i dokodela Hundzukani Khosa hi va kha hi vulavula na vona ku sunguleni xin'wana xa leswi va kha va vulavula hi xo i timhaka ta leswaku loko sweswi mfundhisi va suspendiwe with pay. Kalanga lexi hi nga vulaka xona i ku mfundhisi va yimisiwile with pay swa pay or no pay i swa le xikarhi ka mutirhi na muthori. Oh yeah. Yes. Se ku fika sweswiwani loko hi kha hi languta xiyimo lexi xi nga xiswona tanihi kereke mi ri yini ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku swi tikomba ongeti ku na ku kombetela tintiho ka mfundhisi wa n'wena. Ku kombetela na tintiho hi va mani? Hi vanhu ku swiyenge swo hambanahambana ku fana na valava henhla ku ongeti va nga va swi tiva i khale va kha va xanisa Jafro sweswo. Kalanga hina hi tirha hi structure ekerekeni hina va local hina va la xikarhi ku va na hina lero lexi hi xi vonaka a xi ta pfuna i ku vanhu lava a va humele rivaleni va hi nyika vumbhoni then we'll be able to hi ta kota hina na vona ku khomisana ku ya mahlweni leswaku okay hi kume vumbhoni hi lebyi bya le kwini whatever leswi swi nga ta swi ya tirha amahlweni. Kambe timhaka ta ku sapatela hikwalaho ka leswi swi vulavuriwaka a swi nga ta hi yisa mahlweni leswi a swi ta hi yisa mahlweni hileswaku a ku fanele ku kumiwa ndlela yo tshama hansi ku vulavuriwa timhaka leswaku no hina leswi hi leswi vonani hi lebyi vumbhoni hina hi vona ku hi endla yini hi vumbhoni bya kona. Okay. Okay. Yivani unda ile mavhengeleni mi ta vuya mi hetisa hi ku yin'wana leyi nga sala i timhaka ta ku mfundhisi Khosa loko mi va susa eka bungeni mi va yisa Dzanini mi va yisa East Rand a ku ri kumbe naswona i swa le xikarhi ka muthori na muthoriwa ke kumbexana mi ta hi pfuna ku twisisa ku a va suka hi mhaka yini na timhaka teteta ku na van'wani va nga macha va nge mi ala ku ta amukela memorandum ya vo kambe loko hi vuya mavhengeleni ni pfumeleleni ni sungula ni hundzala nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi ila nga kona mingisero Munghana Lonene FM nongona ku Afrika wa vulavula hina Mfundhisi Sombhani bona va i matsalani wa kereke ya Evangelical Presbyterian Church in South Africa lava nge le ku hlamuleni ka statement lexi va nga xi humesa na swihehlo leswi nga koho leswi swi vulavulaka hi timhaka ta ku xanisiwa ka vaxisati ngopfungopfu va Jafro akerekeni hi ndlela leyi va kombisaka timhaka ta leswaku swi ta va swi ri kahle ku loko ho va hi ri na vumbhoni kumbe hi lava ku kota ku ololoxa xiyimo lexi hi nga vulavuleli lomu tikhoneni a humeleni rivaleni hi kota ku kombisa ku swivirelo swa hina swi fambisa ku yini. Mfundhisi ni khensile swinene loko ma hi khomela riqingho a hi yeneni mahlweni mi angula mi ku yini hi timhaka ta tetiya ni nga mi vutisa hi nga siya mavhengeleni. Kalanga kereke ya hina yi na maendlelo leswaku loko hi ya eka huvo leyikulu ku nga synod ku na nkarhi lowu ku cinciwa ka vafundhisi kusuka eka ndhawu yo karhi ku ya eka ndhawu yo karhi. Se maendlelo yalawo in the case ya mfundhisi Khosa a ku nga ri na nsusumeto wa maveriveri laya nga kona leswaku a susiwa hikwalaho ka ku va a xanisa sati a ku va maendlelo ya hina ya lembe na lembe hikuva na nkarhi walowo mfundhisi a nga susiwa a nga ri yexe eka list a va ri kona van'wana lava va nga tsariwa leswaku va ta suka etindhawini to karhi va etindhawini to karhi.
se la ka timhaka ta ti-memorandum va ri va machile hi mugqivela va ku va langutisa memorandum swin'wana swa leswi va nga swi kuma eku wa mitirhi hi ku hela ka vhiki ni tshemba ku memorandum leyi a yi mi nyika nxaxamelo wa ku va ringeta ku tisa vumbhoni lebyi va nga na byona va lava va machaku kumbe swivilelo leswi va nga va ku va ri na swona hikokwalaho ka yini mi nga yimukelangi memorandum ya vona Khalanga a hi veni fe hi na ti-program la kerekeni na laha ofisini leswaku swi tiveka leswaku hi wa vungani ku ta endleka yini hi na khalendara ya kereke se loko hi cheka ti-email hi ya kuma email ya vula sweswo hi wa vuntlhanu. You can just imagine hi wa vuntlhanu leswaku mundzuku va tlhela va lerisa leswaku ku laveka mani na mani na mani na mani. Let's just be fair Khalanga. A ho tshamela swona eka swona. Se loko vola ku vuya futhi ke va nga ta ri va mani va lava vo macha loko vola ku tlhela va macha futhi va mi tisela memorandum va nga ta ri Khalanga hina a hi aleli munhu ku macha mara a ku vi na process leyi landzeleriwaka leswaku va swi endlisa ku yini eka maendlelo ya kona. Hi nge vuli ku a va tirheni. ku fika sweswi tanihi kereke Mfundhisi Sombhani mi tiva yini n'wina hi matikhomelo kumbe hi vuxaka bya khale ka kumbe bya mufi Jafro na mfundhisi wa n'wina? Khalanga hina laha a hi va vona kona a hi vona Jafro na mfundhisi a hi nga ta swi tiva Khalanga leswaku loko va ri voxe ku humelela yini kambe a ku nga si tshama ku ta nchumu xo kombisa ku va nga va hlangana na swiphiqo sweswi swa ku xanisana ku ya hi rimbewu. A hi se kuma nchumu Khalanga until va le Davidson East Rand va hi tivisa. A hi hetseleni Mfundhisi mi hetisela mi ku yini ka xichava loko se xiyimo xi titani ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku se ku na vutomi se na byo byi nga lahleka hi swihehlwehlo sweswi swa madzolonga ku ya hi rimbewu van'wani va hehla na ku tanihi kereke a mi se ya ka Khosa mi se ya tanihi kereke mi ya nako loko mi ya ka Khosa a mi ya ka Khosa ka mfundhisi kumbe a mi ya ka Khosa la mhani mfundhisi va huma kona? Khalanga hina loko hi humesa statement hi humesele erivaleni leswaku mhaka leyi ya ku xanisiwa ka vaxisati na vamanana i mhaka leyi hi nga yimiki na yona ni le ka papila ra hina hi kombile leswaku hi kombela vakreste va hina kun'we na vafundhisi va hina leswaku va va ni matikhomelo lamanene. Eka ti-program tin'wani hi ve ni sweswi hina kan'we hi lembe hi sungule lembe leri leswaku hi hamba hi va na nhlengeletano na vafundhisi na va Jeffro endhawini yin'we hi ta kota ku vulavula hi timhaka ta hina. Loko ri sungula lembe already program yi kona hi twananile na mufambisi leswaku we are going to present a program le eka yona hi nga ta vitana munhu la tirhaka hi swa nawu be it phorisa be it lawyera hi vitana na lava va tirhaka hi swa miehleketo be it a psychologist social worker leswaku va ta hi teka through hi timhaka leti leswaku hikokwalaho ka yini mfundhisi mi lava vanhu valava mi va lava hi mhaka ku ma swi tiva ku akerekeni ku na swiphiqo swa muxaka lowu kumbe mo va ku vambeni ngoma? Hi ta tsundzuka leswaku this is in support ya
ya leswi vamanana va swi endlaka na madodana va nga sayina mhaka leyi ya GBV ku ve hi le tlhelo ku na mhaka leyi ya 16 days leyi hi sapotaka se hi vona leswaku we need to participate in a way vamanana va karhi va endla hi tlhelo madodana va endla hi tlhelo se inge na hina vatirhi va kereke na vasati va hina na hina a hi participateni hikuva hi lemukisana hikuva mfundhisi is not only ku hina hi languta ku a nga va a swi endla but hi fanele hi lemukisana ku xana u swi endlisa ku yini because ku na vakreste lava nga tata va ta vulavula na wena so hoya tlhomana matlhari leswaku loko va ta vakreste va ku na abusiwa kumbe ku ta sati kumbe tanuna therefore aka ti problem leti rhambaka va Jeffro hi ya nyikana matimba ku Jeffro be it you be it manana a ta ka wena va ri maendlelo ya kona u nga n'wi pfunisa leswi na leswi na leswi aha a hi tseleni mfundhisi tini nkarhi wa hina wu hi vondokile swinene kambe ni twe mi kha mi vulavula hi ku mi khutaza leswaku vafundhisi va n'we va va na matikhomele lamanene muyingiseri wun'wana la i ri ni mi vutisa ku matikhomele lamanene hi wahi hi minete hikuva va nga tinghenisi endzeni ka leswi swi nga ri ku na vumunhu lebyinene swo fana na sweswa ti-GBV timhaka ta ku xanisa vana ta ku xanisa vavasati na timhaka ta ku ti anakanya loko munhu a nga si tinghenisa ka swin'wana loko swi n'wi tsandza a swi twa leswaku swa tika a kota ku va a tihlanganisa na hina mfundhisi ni mi twi ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta khalanga hi khense swinene malwandla ya n'wina leswaku hi ta vulavula na vayingiseri va n'wina inkomu swinene lava hi bula na vona miyingiseri Munghana Lonene FM i Mfundhisi Sombhani bona va suka tanihi matsalani wa kereke ya Evangelical Presbyterian Church in SA leyi nga ndzundzuluka ku ya kweli kusuka kweli ka sweswiya swi ka hlamuseriwa va Swiss Mission ku fika kwala hi nga kona nakona ku nga humelerisiwa hi ncindani Eric Mawasa ni tshemba mi swi twile kumbexani nkarhi wa ku hi kota ku twa ku n'we tani hi swirho swa kereke leyi matitwelo ya n'we hi wahi ka mhaka leyi hi bulaka hi yoho nhlekani lowu wa namuntlha loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta swiphiqophiqo sweswi ku hehliwaka leswaku swi kona nako loko ko va kha ku laviwa ku nawu tirha ku eka xiyimo lexi xi nga humelela endzhaku ka swihehlo leswi swi vulavuriwaka ku ndeni misaveni ka Jeffro Khosa ku nga va ku loko ku ta fane ku endleka yini va twile dokotela Hundukani Khosa va tisa tlhelo rin'wana kumbexana n'we swirho swa kereke mi nga hi pfuna ku twisa mhaka leyi ka ntswa ku ya mahlweni hi ndlela leyo hi ta mi nyika nkarhi hi bula hi swoho rin'wana ra masiku kumbe minduku hi kota ku va hi yisa amahlweni nangona ka Afrika wa vulavula hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we na Misho Justice Mashimzi ya Misho eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu kuya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Vulavula a ni kombela ku poncanyana ku na mabyala man'wani khalanga no tombila mhivava ku na mabyala man'wani ma nga ku no wena ni lata ma vitana hi mavito malama va swikwembu ntiki na vayini mabyala lama ma le ku hi dlayeleni ka rixaka hi kombela n'we mi maniwaku loko swi endleka mi to tshika loko ku ri ka mi tshiki minu hi vutihlamuleri khalanga i byala munhu bya ku loko i heta ku byinwa i heta ku nwa khapi if ba number 1 na number 2 nkarhi wun'we i byala munhu if miwa loko ku ri ku mi te mi ri 10 mi sungula ku holova hi xin'wina mi banana i byala munhu mara byi hi onhela ku rixaka ene rixaka hi langutele hi ta bolela tindlwini ku hina se hi le ku khalabyeni loko va fanele lava ntsanani lawani va nwa mabyala va tshama va kha va wa va banana va ti endlela mihlolo leyi hinkwayo hala tlhelo va siye swisatani leswi swi le tindlaleni vanhu va ka hina no no leya byala leyiwani ya swikombo nteki na leswin'wana hi kombela mi swi tshika swi le ku hi onheli ka rixaka n'we mi nwaku swona banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula
rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. The part ya kereke ya hina ya EPC SA, the problem that we have is that the church is more focused ka ku va na ka the higher positions ta vanhu. They don't really use the code of conduct ku yi fambisa kereke straight. They don't rely ka the Bible. They rely ka ku the picture of the church yi yimise ku yini. Whereas this thing, it becomes a foundation from vana va ntsanana ku va va swi vona nga ku this is the way swilo swi fanele swi endliwa. Ntiyiso chava ku byeriwa loko u byela ti-elders hi mhaka ntiyiso, it's either you are suspended or a wa ha tekiwi serious. So I think it's high time we went back to the books. Hina ku ta swilo hi tihlo ra xikereke ku nga ri tihlo ra ku vanhu they are waiting to be put ka ti-higher positions, because swi hetelela swi affecta vana ku tala. Since we are talking about a woman who died, we are not sure if she died because of the chronic illness ya asthma or because she died from the abuse. Yeah, minjani both pet kalanga ne elawane both pet kalanga mi vulavula na hi bibalo yi kusuka kwala ka chavani both pet nkingha leyi ni nga na yona hi both pet hi leyiwani nkingha leyi ni nga na yona hi leyiwani ni teke pasi hi both pet hi lembe ra 2015. Pasi leriyani hi both pet loko ni ri teka hi 2015 laha ka gender ri ve kha ri kombisa ku ni nhwenyani, and then mina ni munhu wa xinuna hi both pet. Ni ve ni ya ri apply eka home affairs ya le Makhado. Since 2015 about ped ni apply gender ku va ri ciciwa gender ne until namuntlha ku nga 2023 a ni se kuma ku pfuneka about ped. Se a ni swi tivi ku ni fanekele swi endlisa ku yini. Khalanga inhlekani, Khalanga mani mi byela ntiyiso, Khalanga tikereke leti Khalanga misava hinkwayo vanhu lava nga tata tikereke leti i vanhu va xisati. Vanhu lava nyikelaku minikelo Khalanga wa le henhla i vanhu va xisati. Vanhu lava Khalanga va xanisiwaka Khalanga i vanhu va xisati. Vanhu lava Khalanga va nga na xihundla xa ku ka va nga vuli ku va xanisiwa tikerekeni Khalanga i vanhu va xisati. Hi ku sirhelela mindzhuti ya vafundhisi Khalanga kumbe vanhu va xinuna Khalanga lava va ri tikerekeni. Mina ni ta ku Khalanga moya wolowo a wu fi, va vulavula ntiyiso Khalanga. Khalanga munhu i ku fika nkarhi ya luya Khalanga xanisiwa Khalanga a tekela mfundhisi nhlokweni ku tlula ndyangu wa yena kumbe nuna wa yena Khalanga. Swi vava ngopfu Khalanga. Mina ni ta ka swi hela Khalanga mani. Hayi mani vafundhisi Khalanga hi kule hi twa ku tikereke Khalanga hi laha vululami byi nga kona, hi laha ku horisiwa ku ta sweswi Khalanga ku langutiwe mali na ku xanisa. Loko ni nghena ni kha ni hleka so miyingiseri wa mene ni hleka miyingiseri leswi ku na swin'wana a nga swi veka laha a nga swi hlamusela, a swi hlamusela hi ndlela yin'wana ya ku swi twala nga le mafenya kambe swa vava swa timhaka ta pasi na ku malembe lama nga famba wo a kha a ringeta ku lava ku kuma xintshunxo a nga tshunxeki. Se ni vona ku byela miyingiseri wa mene mhaka yaleyo se yi ololoxekile. Sweswi nga swi vula kwala ka Munghana Lonene namuntlha se swi ololoxekile hi ku encyclopedia ya timhaka ta mapasi tatana Zamba Maluleke va yime ku lunga ku lava ku ta ku pfuna. Se lexi ni nga sala na xona i ku nomboro ya we ya riqingho ke ni yi kuma njhani kusuka la ka Chavani. Kumbexana hambi wo yisa ka tatana Boncisi Baloyi loko wo yi nyiketa vona loko ri ku wa va tiva miyingiseri wa mehe kumbe a ni swi tivi ku kun'wana kumbexani lava tinambara hi twa ku a ku na laha nga na nambara ya hina na hi ku ni nge yi vuli la moyeni hi kota ku va hi ku pfuna. A se swo xiphiqo xa we xi ololoxekile xi ololoxekile miyingiseri wa mina. Sweswo miyingiseri wa mina hi vuyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ka nongonoko Afrika wa vulavula. Ni lava ku languta ka xiyimo laha hi nga koho laha hina hi le ka masipala wa Greater Giyani hi laha hi nga koho. Hi lava ku vula na tatana Nathaniel Nkuna. Tatana Nathaniel Nkuna va suka ka masipala wa xifundza kumbe wa masipala wa Greater Giyani. Hi lava ku bula na vona laha hi langutaka timhaka
tale swi vona hi voxe va swi vitanaka outdoor advertising vengeri i mintlhontlho yikulu la dorobeni na koho tanihi masipala va lava ku tirhana na swona hi ndlela yaleyo na ku nan'we van'wana mi nga ta hetelela mi ta hlongoriwa va ku a mi fanele mi nga ri kona mi ri ku xaviseni la mi ta swi tiva ku hikokwalaho ka yini mi fanele mi hlongoriwa hi ku mhaka nkulu la i timhaka ta leswaku hi kota ku va hi swi tiva ku milawu leyi hi nga yi landzelelaka hi yihi na koho hi landzelerisa ku yini milawu yo yoleyo ku endlela ku hi ta kota ku va hi tirhisana na masipala wa hina ina ngona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM ni nga heti nkarhi ni amukela tatana Nathaniel Nkuna bona va suka ka masipala wa Greater Giyani va yime ku lunga nkulukumba lava va suka ka xiyenge lexa xa local economic development tanihi deputy director mavutani enhlekani khalanga na ku xeweta ka vayingiseri va Munghana Lona FM mo vuyanyana ni mitwela kulenya hi hlanganini namuntlha la mi ri tanihi masipala mi lava ku hi vulavulanyana ka ntsongo hi timhaka ta outdoor licensing kumbe outdoor advertising kahle kahle na ho vona ku ri tiboard i yini okay na khensa ni ta lava ku hi vulavula hi swimbirhi xo sungula ya leyi mi nga vulavula yona ya outdoor advertising hi vulavula hi outdoor advertising hi vulavula hi ku endla swinavetiso hi ti-billboards na swa ku fana na ti-posters na swa ku fana na ti-banners sweswi hi swi vonaku from public roads vanhu va karhi va advertisa swa ku hambanahambana so hi nga na nawu lowu wu regulataku kumbe ku lawula maendlelo ya kona loko munhu a lava ku vekela ti-billboards na ti-posters and other things leswi ni nga swi vitana laha hi wu vitana bylaw for the control of outdoor advertising loko mi languta khalanga la dorobeni ra Giyani especially la taxi renkeni ni le ka switrata swa ku hambanahambana kwala ndzeni ka doroba na le ka R81 mi ta vona ti-board ti tele all over the place mara majority ya ti-board leti mi ti vonaku laha a hi ti tivi ku ti vekeriwe nkarhi munhu hi vo mani ho tikuma ti ri kona vanhu va nga landzelelangu ti-procedure leti fanele ku va ti karhi ti tirhisiwa leti ti nga containiwa ka xinawani lexi xa bylaw on outdoor advertising so lexi nga kona khalanga i ku munhu un'wana na un'wana muakatiko un'wana na un'wana loyi a lava ku advertise u ta fanele a ta ka masipala a ta endla application in terms of this bylaw leyi ni nga yi vula ya outdoor advertising la ka application loko a karhi a endla ku na swilo leswi hi swi kombelaku a swi attach hi kombela ku ri va hi byela sketch plan xa lexi kombisaka ku ri billboard ya vona va tala ku yi vekela kwihi lava yi vekela kona a yi nge vi problem ka vanhu lava fambaku hi timovha a yi nge obscure kumbe ku sivela ti-traffic signs and other things na a yi le ka road reserve na a yi disturb movement ya vanhu in general na movement ya timovha na yi vekeriwe ka ndhawu leyi in terms of town planning schemes ya hina swi pfumeleriwa ku ndhawu yaleyo mi nga dzimadzima tipala na ku advertiser na so milawu leyi ya hina leyi loko va karhi va ta ku aplayeleni a va kombisa ku in terms ya application leyi loko mi lava ku mi kota ku approveriwa mi fanele mi endla 1 2 3 4 se vo tala a va landzeleli sweswo vo fika va vekela tibosi ta vona leswi vulaka sweswi tikoho leti mi ti vonaku ti yo vekeriwa kambe mi ti tivi n'wina tanihi masipala ti tele ngopfu mi endla yini hi ku kuza ku vekeriwa nawu a ni swi vula sweswo ku nawu wu vekeleriwa ku wu ta kota ku lawula swiyimo loko wu nga landzeleriwi ku na leswi mi fanele ku swi endla phati ya leswi hi fanele ku swi endla hi sweswi hi nga ku swi endleni namuntlha ku rhanga hi create awareness ku se hi lava ku teka goza manjheni sweswi mara loko mi karhi mi tirhisana vaakatiko mi pfuka nampundzu mi teka goza mi nga va endlangi ku va aware mi rhanga mi nga va endla ku va aware that's why hi kombele moya laku hi la ta ku because tin'wana ta ti-billboard leti mi nge koti na ku ti tracer ku vini va tohiwa mani na ti-phone number ta ha ri kona laha tin'wana ti rabekini so a hi swi koti na ku swi tiva ku vini va tohiwa mani so hi tsunga ku loko hi ta moyeni hi hangalasa mahungu lama through Munghana Lonene ma ta fikelela hinkwako hi le kusuhani no teka pfhumba ra ku tsala ti-notice ka lava hi nga ta kota ku va fikelela lava hi nga ta hi nga koti ku va fikelela hi ta tirhisa timedia ta ku fana na wa Munghana Lonene ku swi hangalasa ku hinkwavo vanhu lava nga na ti-billboards leti vo ka va nga apulayelanga ka masipala ku nyikiwa mpfumelelo wa ku ti veka hi va nyika at least 14 days ku va ti susa at their own cost loko va tsandzeka ku ti susa hina as municipality ta humesa xitafu xa hina xa xi ya ti susa ivi hi ya ti vekela store room mara loko hi heta ku ti susa hi ta charge vini va tona for ku ti susa na storage lexi hi nga ta va hi kote ku va hi va hlayisela tona until such time va humela rivaleni ku hi vona va mani ivi hi va charge hi ku ya hi ku ti-penalties ta hina for illegal advertising ti va ti ri njhani
hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka leswi ku va nawu lowu wu pfuna yini ka muaki wa masipala wa Greater Giyani? nawu pfuna ku van'wamabindzu lava lavaka ku va endla mali hikuva va ri ka business ra outdoor advertising va swi endla hi xinawu because loko mo languta swin'wana nchako swi vula moyeni kun'wana mi ta kuma ku fika ku vekeriwa a piece of paper munhu advertiser ku lost love yini swa ku fana sweswi la ku nyika ti-example leti nga ta va ti nga ri offensive amoyeni mara swin'wana swa koho swa leswi advertisiwaka swin'wana swi kahle na le ka vaakatiko so hi fanele hi rhanga hi languta ku munhu xo sungula advertiser yena swa amukeleka ka vatikotiko the kind of message la nga ku convey na and then also swi endliwa hi xinawu wa hakela ka masipala because munhu u fika a vekela tibodi leti ehenhla ka misava ya masipala people va fanele va swi tiva ku va fanele va hakela ti-rentals ka masipala loro hi lahlekela hi revenue yo tala ngopfu potential revenue la hi fanele hi endla ka masipala because of this illegal advertising leswi minkarhi yin'wana ka madoroba mo tala i nge yi veki bodo ku hela 7 days va nga si yi susa no yi susa loko mo languta ka leswi vulaka ku mi pfumela ku yini kwalano mi pfumela ku n'we ma tsandzeka leswi madoroba man'wani va swi endlaka hi ku madoroba man'wana ku heli 7 days la ti za ti bolela na timhandzi ti vekiwe ti nga ri nawini hi pfumela ku hina va masipala wa Giyani i patient ngopfu a swi lava ku nyika vaakatiko wa hina nkarhi wa ku va hi va dyondzisa van'wani leswi va vulaka hi swa va swi tina ku na nawu lowu wu regulataka swilo leswi that is why sweswi hi lava ku tamoyeni ku enough is enough a hi ndleni ku vaakatiko va va aware ku na nawu lowu nga kona loko va lava ku advertiser va ta fanele va taka masipala ivi va applya in terms of nawu lowu ivi va endla swilo hi xinawu ivi va ti tirhela ku ya mahlweni se swi vula ku yini hi le ku vulavuleni namu i siku ra 13 ra n'hweti ya Hukuri swi sungula rini leswi mi nge mi va nyika nkarhi wo tani hi kwihi ku fika rini mi ya sungula rini? Let me not be specific sweswi ku ya sungula rini because ani la ku hemba moyeni mara i mhaka leyi hi nga kuma instruction from the municipal manager ku hi fanele hi rhanga hi ta moyeni hi ta endla awareness yona from there hi ta tsalela vanhu lava va khumbekaku ivi va nyika a certain number of days I don't believe hi nga hundza 21 days no hleketa ku 21 days between 1 and 21 days leyi nga ta va nyika yona ku susana swi swa n'wina leswi nga ri ki nawini but let me also put it on record ku a hi hinkwavo lava nga ri ki nawini loko hi languta ku na va ka prime media i khale ngopfu hi ri na vona va na tibodo ta ku tala ta ku hambanahambana la Giyani va endla ti-application in terms of the bylaws va hakela consistently va keepa ti-billboards ta vona in good shape va ti-maintainer and va endla hinkwaswo leswi nga fanela na va xilombe trading I can't mention all of them mara va kona lava nga judgmenta na mara i minority lava vo tala hi hina hi ngo ti vambela kun'wana na kun'wana lava ngo pfuka va vamba every day yin'wana mhaka mi nge mi ta tsakela ku hi vulavula hi yona i timhaka ta ku titsarisela ka mabindzu na ti-license n'wina tanihi masipala a hi ntirho wa n'wina musi leswi a ni ku na yini ku na va CIPC ku na yini n'wina mi tsarisela yini na muhaxi ku na nawu lowu wu vitanaku Limpopo Business Registration Act hi ku komisa va wu vitana Libra lowu i nawu lowu nga na vito ra vula ku Limpopo Business Registration Act leswi vulaka ku i nawu lowu nga applicable only ka province ya Limpopo mara na ti-province letin'wana ti na tona ti-Business Registration Act leti na khale Gazankulu yi ri na wona Libuwa yi ri na wona ya ku regulate mafambiselo ya mabusiness munhu u registera njhani loko a lava ku endla business munhu u kuma njhani license ya ku trade kumbe ya ku xavisa so besides ku va munhu a registerini na vo CIPC na ku va a ri ka SARS as a municipality ti-municipality hi nyikiwile matimba ya ku na hina hi regulate mafambiselo ya mabusiness ku munhu hi za hi ku munhu hi n'wi nyika license ya ku xavisa hi loko a ta va a satisfy requirement 1 2 3 4 mabindzu wahi lama mi nge hi wo mi languta ku wona ka nawu lowu hinkwawo mabindzu lama nga ma hleketaka khalanga ti-private schools mi vula ku hambi munhu a lava ku xavisa mapfumelo munhu wa ta tsarisa ni vula la ku ta okay maybe mona swi qualify loko ku mabindzu hinkwalo ni vula mabindzu hinkwawo lama nga nawini ma nga formal ne handle ka the only exception i ya byala liya yi dila na le cupboard mara leswin'wana hinkwaswo whether ti-private schools leti nga kona whether madokodela lava nga na ti-surgery whether ti-filling station ti-hardwares
any business you can think of ma business ya lama mavona kwala sweswi nga kwala molweni kwala molweni kwala hinkwawo ma business lama ene ka ma hatela lava nga kwala molweni mo ka mi nga zama mata tsarisela hi va issue at license. So any business you can think of except le ya byala ni nga valwa leyo na leyi mi nga yi vula off air ya yona ayi yeah se ku laveka ku ndleka yini loko vo ka va nga ndli naswona ku ta ndleka yini naswona swi vuya kwala swa ka nawu fanele wu tirha ti law enforcement officers ta hina ta mfumo loko ni ku ta hina ta mfumo ni vula ta masipala ntsena because i government yi xiphorisa ma-traffic officers hinkwavo vanhu lava nga ka law enforcement hi ta sungula ku va na ti-operations ta ku endla ku hi famba hi cheka ku vanhu lava operata legally na va na wona mpfumelelo leyi nga ta va nyikiwe hi masipala leswi vitanaka ti-trading licenses or business registration certificates. So loko munhu a lava ku endla bindzu rin'wana na rin'wana whether sweswi ra operata kumbe wo hola ku sungula u fanele a teka masipala a ta fila application form. Application form loko munhu a lava ku fila ku na ti-attachment leti lavekaka kumbe leswi fanele ku famba na application form. Lava certified copies ta munhu yoyaleyo a taku ku aplayeni. A hi nyikeni example maybe i Shoprite. A swi tiva ku management wa ka Shoprite u nga ri kona la Giyani. But kuna leswi hi swi vitanaka ti-representatives or ti-proxies somebody la nga appointiwa ku ta a ta representa that particular business loko a ta hi fila ti-details ta that particular person on behalf of Shoprite hi lava certified ID copies ta yena hi lava proof of compliance with specific field requirement. For example la loko hi ku proof of compliance with specific field requirement hi vula ku loko ri ku mi shop ya ku xavisa swakudya already are you authorized to sell food for example la hi ta lava documentation to that effect to prove to us ku mi Shoprite mi pfumeleriwa ku xavisa swilo leswi na a hi swi tekeni ku i dokodela u pfule surgery la I'm just giving an example u lava ku ta ta kuma license ya ku operate surgery hi lava proof of registration na association ya vona medical whatever sweswi va affiliate ka swona va HPCSA registration with professional bodies mo ni veka hi ndlela yaleyo swi ya hi ku munhu u le ka field yi so a swi lava sweswo loko ri ku munhu huma a standing ku fana la mene huma ko papila ra le vukosini na papila ra ku huma ka counselor just to confirm ku munhu yaloyo business ra yena a ri tiva loko va vula hi papila ra le vukosini a hi vuli hi proof of residence ku munhu u tshama ka stand na mamani hi vula hi ku munhu loko ri ku na filling station ka Sikhunyana xana ndhuna ya muganga wolowo kumbe ndhawu hi Sithangove va issuwini papila ra ku munhu loyi a n'wi tiva hi n'wi allocate hi particular site ra ku endla business ya filling station kokwala ka ndhawu yaleyo na so hi leswi hi lava ku loko munhu a ta boni nyika example hi tishopo ta ku xavisa swakudya I'm sure mi ta mi swi twini ku ri va Mopani ka environmental health xikan'we na Greater Giyani hi busy na ku fambafamba hi nghena ka ti-spaza shops leti ti xavisaka swakudya ku kumeka ku tishopo to tala ti xavisa swakudya leswi nga expire for example so hi tirha na va ka environmental health va ka Mopani before we issue a license ya any business leyi dilaka hi ku handla swakudya kumbe ku xavisa swakudya hi lava ku va ku ri na a certificate leyi issuwaka hi vona lava ka Mopani va environmental health practitioners leyi vuriwaka certificate of acceptability va ya le va languta ku ndhawu ya wena yi suitable ku yi nga xavisa swakudya va inspector sweswi va swi inspectaku ku na ti-sanitation facilities swilo hinkwaswo swo ku na ndhawu ya ku swekela kona yi clean ku fika kwihi and so on and so forth so loko ri business ya ku xavisa swakudya hi lava certificate of acceptability before we can even consider that application. Na mi twini mi nyikile xikombiso ku ya hi laha swi fambaka ku antwa nga ri na nkarhi wo tala ngopfu ka ha ri hava nkarhi loko ri ku nkarhi lowu hi wo ka ha ri hava nkarhi se mi hetsela mi ku yini n'wina hi minete leyi mi nga sala na yona ngopfungopfu ka vaaki va masipala wa Greater Giyani ngopfungopfu ka timhaka ta ku landzelela milawu leyi va ku yi vekiwile na mimbuyelo leyi va hetelaka va yi kuma hi ku landzelela hi ku endla tani hi hetelela hi ku vula ku vaakatiko hinkwavo lava nga ka business ya outdoor advertising na lava nga ka ti-business letin'wana leti ti controlaka hi act ya libra a va tihlanganisi na hina a office number 5 a library office ya local economic development leyi nga rhangela hi mina Nkuna NJ kumbe va tihlanganisa na hina ka nambara leyi landzelaka 078 344 0708 loko va lava ku twisisa swin'wana ku hundza la ku vuyeriwa ka kona i ku sweswi hi na program yin'wana ya va Department of Small Business Development ve le ku teni hi ti-15 la va lava vanhu hinkwavo lava endlaka ti-business ta ku hambanahambana ku na grant funding leyi nga available ku va kota ku va aplayela va kuma timali leti ta mpfuno lowu it's called the Township and Rural Economy Program
yi pfuna ma-business lama nga tshama ka ti-township ne le switandini Yeah. but in order to qualify ku kuma this grant funding u ta fanele u va u tixaximete na mina u va u ri munhu loyi nga ku endleni ka sweswo swi va swi ri nawini and loko va swi ri nawini hi swi vona yini u kuma maphepha lama ma nga ta ma huma ka masipala ya ku authorize ku endla business rero na ti-license to teto without those swi vula ku swi ku pfalela handle leswi lero na swona sweswo mi te nkarhi wa kahle mi te nkarhi wa kahle ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta toleto ta ku vaaki va ka lava va tshamaka laha van'wamabindzu lava hluvukaka lavatsongo va ta kota ku va kuma xiyimo lexi xa ku va kota ku va kuma xiyimo xa ku va na vo va antswiseriwa matshamele loko swi ta ka timhaka ta xibindzu na ku ndlandlamuka ka wona hi ndlela leyo NJ hi khensile swinene ku va mi kote ku tobula na hina mana khensa swinene ku khensa mina botpet na vayingiseri inkomo ngo tlhela mi ta hi vitana futhi tlhela ndlandlamuxa hayi a swi hluphi leswiwana ho mi twisa ku njhani moya kusuka kwalani mi byela tatana Mavunda va ndla leswi ya venge i order va ndla order nama va endla order nama hala ku ndla order nama va yisa ka radio sales kusuka kwalano hi ta mi vitana hayi khense swinene I'm sure na municipal manager vayingiseri inkomo i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nongera kwa hina u fikisa sweswo melorisiwe hi tatana Ncindani Eric Mabasa hi khensile swinene tatana NJ Nkuna kusuka ka local economic development ya Greater Giyani municipality nongera ku lona kambe hlangana wona munduku kwala ka Munghana Lonene FM handle ka sweswo mana siku leri mi tiphinani tata